Manungan ta kitaan man, kinapintas ti kabakiran, nga istorya ti kaadwan. Ay ading ibagagan ka, nagadut nagbaliwan na, ti aglawlaw idi kan itata. Ayan dagiti tuwato, aglagto-lagto, ijay nga to, amangan lamok kanda do mga insekto. Awan dagiti tuwato, kagurgurada tilawan tayo, naurnong tirugit, ijay nga to. Dungdung ay si dung ilay, insinali dumaay, dungdung ay si dung ilay. Manungan tagtigos, karayan nga agay ayos, kayat ko nga agtiliw iti bayag. Karayan maaw-awan, makagatil a pagdikusan, natay payag.